Motivation vibes in nekusase uMduduzi Shabangu ngithi futhi angiphinde ngibingelele. Ngibonge for choosing this channel. Ngibonge for choosing this motivation. Please tshele nabanye futhi ukuthi khona motivation la siyakhuthazana, la sifuna ukubona abantu benza izinto zenzeke, sifuna ukubona abantu bechange izinto, sifuna ukubona abantu beqala something new. Sifuna sikhipha ifiye, sifaka more faith. And ngiyazi ukuthi konke lokho akuyona into elula, ayikho ijene elula, ayikho into elula ungazi abantu bekukhohlisa. Yonke into inama challenges ayo, it difficult, but at the end of the day ama fruits akhona amnandi. Bonke abantu bayokutshela akukho kulula. Namhlanje ngithi ake ngikhulume ngephupho, the dream. Ke ngikhuluma nje ngephupho namhlanje. Hayi ngiqale nje ngenze na umzekelo wephupho ne. Ngikhulume ngokuthi uyangena engubeni, uphathwa ubuthongo, uyalala, uyaphupha, uwelo yawo uziphupha, uyandiza. Whatever happens after lapho, emveni kwalokho futhi bese uyaphaphama ephusheni. Mawuphaphama ephupheni elifana nalelo, uphaphama uzibuza ukuthi lento ebengiyiphupha bekuyini. And in most cases siba nawo i-meaning yephupho ukuthi mawuphuphe wenza into eso, mhlambe mawuphupha indiza kuchaza ukuthi izinto mhlambe zohamba kahle. I'm just making an example. Kodwa nje sinayo i-meaning yephupho nephupho elithile, kodwa sithi sesinayo i-meaning yalelo phupho lelo, siphinde futhi sihambe siyobuza kwabanye abantu ukuthi hey yazini ngiyangaphupha into kanjena mana ungitshele ichaza ukuthini. And lo muntu loyo naye abe ne-meaning yakhe ayichaze naye ngendlela a-understanda ngayo ukuthi oh yabona ke mawuphuphe kanjena kuchaza 1 2 3 4 5 6. Ngenza nje umzekelo. Right, ake singeneke manje bengikhuluma ngephupho lelo liphuphulele, asiliyekeke lelo, sikhulume manje ngephupho lelo liphupho emini ubhekile, uhleli phansi uwedwa. Ayikho into ebaluleke njengokuthi ukuzithole uwedwa. Yabona lento yokuba crowded each and every time, awukwazi ukuzithola uwedwa, awukwazi ukuzithola ukuthi ukukhulume nawe wena yourself, ukuthi your mind ikhona ukuthi ikhulume nawe, ukukhulume nalomuntu ongaphakathi kuwena, because wena each and every time ucrowded, uhlezi unabantu. Sometimes asidinga isikhathi sakho uwedwa. Manje na-ke sewusitholile isikhathi sakho sewuwedwa, and then seliyaqala iphupho ubhekile ngaleso sikhathi awulalanga, isiyafika ke manje le dream kuwena, uyaqala uyazibona wenza something. Because oqala into eyenzakalayo ukuthi ufike ube nalento yokuthi ngifuna ukwenza something, ngifuna ukuchange life yami, and ngifuna ukuchange i-life ye-family yami, ngifuna ukuchange i-life yabantwana bami, mhlawumbe ngifuna ukuchange nje i-life kwi-community engiphila kuyona ngokuthi mangenza 1 2 3. Then leli phupho leli laqala, usubona izithombe zalento ofuna ukuyenza, seziyaqala lezi izithombe zilibele izilokhu ziyadlala in your mind. Uyazibona wenza 1, uyazibona wenza 2, uyazibona wenza 3, uyawabona nama challenges akhona, bonke ubunzima bakhona, but futhi at the same time uyibone lento isiphelile, uyibone lento isi-successful, ubabona abantu sebeshintshekile ne-life yakho, sebeshintshile ne-life yakho isishintshekile ngaleso sikhathi leso. Nayi-ke indaba la ifike ibe khona. Into eyenza ukuthi abantu abaningi baluze, into eyenza abantu abaningi ukuthi bangaqhubi nephupha umuntu asuke seliphuphile, into eyenza abantu abaningi ukuthi babe nefear yile kula mina la ngifike ngene khona-ke. Usulibonile iphupho, usunalo, usuyabona nama challenges akhona. Yazini into esiyenzayo, mawulele ufike uphuphe, uvuke, ubuze someone lichaza ukuthini leli phupho. Mawubhekile senza the very same mistake, mina ngikubiza ukuthi mistake lokho, ukuthi usuyibonile lento futhi wena wayibona isiphelele, wayibona iphasile, kodwa futhi bese uyahamba uyobuza omunye futhi umuntu ukuthi hey yazini ngiyacabanga man, yazi mangenza into yami ngiyenze kanje ingaba grand, wena ungitshele uyicabanga ngaluphi uhlobo. Mistake number 1,
uma usuyiphuphile into wayibona yaze yaphelela, already une-meaning yayo, already usunayo understanding yayo. Musukuya komunye umuntu ongaphuphanga iphupho lakho, liphushwe wena, uzuliphuphe nje is for a reason, it means elakho, akulonela omunye umuntu. But uma ngabe usuhamba uyobuza omunye umuntu uzokwenza njani? Uzokuchazela iphupho lakho, oliphupho ubhekile, walibona laze laphelela, yazadlala lama pictures kuwena. Uzothi uma ngabe kuchazela-ke lona kutshela ukuthi yo lento oyiphuphile ngeke iziyenzeke. Ama-mistake esiwenzayo lawo most of the time, umuntu okutshela le nto leyo oyiphuphile ngeke iziyenzeke, yakutshela mina yabona ozibane nozibane bayiqala into ethi ayifane naleyo yabahlula. Hey ngiyakutshela futhi awunawo nemali, yabona mangabe uthi ufuna kwezinto efana naleyo ngiyakutshela uthi amfanele ube nemali engaka, since wena ungenawo nemali engaka. And yababona nabantu basilehle kanjani, abasizana, akekho nomuntu ongakusiza ngaleyo mali leyo. Vele into engeke iziyenzeke. Amaphupha amaningi ayafeyila, hayi ngoba efeyile ngoba ngempela bekumele afeyila ngoba thina sithi sesinempendulo yonke ephelele bese siyilahla ngokuthi sihambe siyobuza usambudi. Kukancane la uzothola khona umuntu ozothi uma ngabe uthi ambuza athi yazini lento oyiphuphile yenza, ngeke kube lula kodwa izokwenzeka. Kukancane. That's why we need le channel, that's why we need this motivation, that's why kumele utshele nabanye abantu, that's why kumele futhi usubscribe kule channel ukwenzela ukuthi ama numbers nawo azokhula ukuthi nabanye abantu ibafinyelele le message. Inhloso yakho konke ukuthi ngifuna ukukhipha leya fear, ngifuna ukuthi bathemba abantu, yes ku right ukuthi uzwa ama opinions abantu, kodwa okokuqala leli phupho leli liphushwe wena, and njengoba uliphuphile ulinikezwe usambudi, and that somebody neBhayibheli liyasho konke okuhle kuqhamuka kuNkulunkulu. It means uNkulunkulu okunikeza leli phupho elihle, nawe uthi mawusulibona ulibone lonke seliphelele, but uNkulunkulu ngeke akunikeze iphupho, meaning idea bese futhi yena aphinde azokusebenzela. Phela uzokupha here's your idea na into ongayenza, ubanike okumele asebenze lapho, sekumele kube yimi nawe osekumele siyisebenze leyo nto leyo. Ubani ophuphile wena nami, uNkulunkulu sipha this idea, masiqeda lapho thina sihamba siyobuza abantu aba-wrong. Bekumele uthi uma usulibonile leli phupho leli uphinde uye kumnikazi okunikeze lona okuphe this idea, uphinde uyombuza, hey but uNkulunkulu, do you think lento lena ngempela ingenzeka? Yabona uma ungaya kumnikazi wephupho okunikeze lelo phupho lelo, since usuvele ine meaning yalo nokuthi vele izokwenzeka, I'm telling you, uma ngaba abantu bebengayekela ukuye ebantwini kodwa babuye beze uNkulunkulu bazobuza uNkulunkulu abanikeza amaphupho, abantu bebengeza izinto eziningi ngoba uNkulunkulu each and every time uhlala ethi have faith. Ifiye uhlezi ayikhiphela ngaphandle, uhlezi ethi uNkulunkulu ngizoba nawe through in and out, uhlezi ethi uNkulunkulu ngeke ngize ngoshiye, ngeke ngize ngulahle, uhlezi ethi uNkulunkulu mkhulu ongakuwena kunalo semhlabeni, because lo semhlabeni uthi usuyitholile manje into ongayenza, lo semhlabeni afaka ifiye akwenza usabe, uphinde lento ade usuyibonile enhle uyibone seyimbi. Abantu abaningi ke bafele kanjalo, bekumele ngabe sibuyela uNkulunkulu. Ngiyakutshela uNkulunkulu yena oyokuguide, uyena oyokupha energy, uyena oyokupha amandla. I'm here for that reason. Ngifuna nami ukuthi ngikuphe i-energy, ngifuna ukupha i-faith, ngifuna ukuthi yazini lento ecabangayo yenze, ungabusahlehlele emumva, ungabuza omunye umuntu, but yenze. Ngiyazi ngeke kuze kube lula, ngiyazi ukuthi kuzoba nzima, ngiyazi ukuthi abanye abantu bazokuthatha ngathi ekhanda ziyaduma, usuyahlanya, ngiyazi ukuthi abanye abantu bangakulahla bakudizete each and every time. Vele uma ngabe kuba ne change ethile, abantu abayithandi change, abantu abayifuni change, abantu bafuna same routine, abazohlozi becomplaina each and every year, new resolutions each and every year, i-routine eyi-one every year, but ama-result afanayo, uhlezi ukhala each and every time. I-change difficult, but uma ngabe uyenza futhi change uzobona futhi konke kwenzeka kuba possible. Yazi kuningi manje engingakusho, ngizothi kumina leli phupho nalo musuku ethuneni nalo, abantu abaningi bahambile baze bawongena emathuneni namaphupho. That's why kuthiwa indawo e-rich kuney'ndawo zonke ilezi ezilapha emathuneni, lapha yana kwakulele
ama-millionaires nama-billionaires laphaya kuphela ukuthi basaba ukuqala, basaba ukuthi abantu bazothini, basaba i-failure, kanti i-failure is part of i-progress. I-failure vele ngeke ufinyelele phezulu ungazange uwe along the way. Kufanele ukuvumela ukuthi vele along the way uzofaila, but yona i-success ake ngikwenzele nje i-success i-possible. Ake ngikwenzele nje example sengiyivala ke manje. Ngiyazi abantu abaningi bayamcriticize our former president uNelson Mandela, but imthathe enephupho lokubona iSouth Africa ifree, siphila kwi-free country. Ngaleso sikhathi leso i-chaos, amabhunu ayamhlupha umuntu omnyama, kodwa yena ngaleso sikhathi usayibonile i-country. Kushuthi lama pictures ahambe azafika la esefike yena esethi khona i-country finally ngiyikhululile. But kumthathi how many years esejele, asiyeke le before ijele, but mayengena nje ejele kumthathe 27 years. After 27 years iphupho abekade eliphuphe before 27 years la fezeka, laba successful, meaning yonke leminyaka from year 1 until year 5, year 10, year 15, 20 until 27 bekuyiminyaka yokufeyila yonke le. Omunye umuntu ebeyo give up lapha athi ayi no lento lena mina sengiyayeka, but he didn't give up. Ngizothi nawe musu give up kungakuthatha iminyaka ewu5, ngakuthatha iminyaka ewu10, ngakuthatha noma ngabe iminyaka emingaki, but uma ngabe uzobekezela kuleli phupho olibonile ngoba vele lakho and ngeke ubone into engeziyo success, ngeke uNkulunkulu akuphamanga. Yazini ngiyayivala, ngifuna ukuyivala ngale high note kuwena ngithi qhubeka yenza, musukusaba, whatever sengqondweni yakho yenze. Ngiyazi kuzoba nzima but it is possible. Utshele nabanye abantu igama lami ngumduduzi ngakashabangu, Kota to Media, Motivation Vibes in. Danke, siyabonga.